Murakaza neza kuri Rwamika TV, channel Rwamika TV. Muraho neza abakunzi ba Rwamika TV. Mumeze neza, ndabashubuje aho muhereye hose mu mpande zigiye zitandukanye. Kuko mubibona rero turagarutse ni nk'ibisanzwe ntacahindutse. Iyi ni channel icaho injana z'ikinyamulenge. Ruguru ku bantu bahazi injana z'ikinyamulenge, bari abanyamulenge mujya mubona basirimba ibisirimba. Twebwe rero tuza twiga injana zabo, tuza tuzigisha nako ntituziga. Turigisha niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel Rwamika TV, ari ukifungura ari ukigeraho, fungura kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo amasomo tuzoza dukora yose abashe kukugeraho. By'umwihariko nshuza inshuti zanje ziba ku rubuga rwa Rwamika TV member mbere ya admin, ndabasuhuje cyane. Imana yo mwijuru bagire neza kandi baheze umugisha aho muri hose hagi hatandukanye. Ndashimira tutaratangira ku isomo duherutse gukora ubushize. Hari umuhungu Bisengimana yatanze igitekerezo ku rubuga rwacu, aratubwira ngo tuzadukora ibintu bifite introduction, board and conclusion. Ati ni gute wacuranga igisirimba utanga icuranga neza nibura wakiza wakimenye ku bantu bakurikiranye akantu twigishije ubusize. Niba ucuranze aka kantu wakamenye, si ngombwa kuvangamo ibindi bintu bidahuye n'akantu wari uhacuranga. Aravuga ngo tuzozana utundi tuntu umuntu yakurikizaho mu gihe wari urimo gucuranga cya gisirimba, utundi tuntu wakurikizaho ndetse n'umusozo wacu. Nicyo kintu tugiye kwiga muri uyu mwanya. Yarabivuze mu rubuga, noneho mare kubitegera numva koko uyu mwana atanze igitekerezo cyiza. Hanyuma rero inshuti zanje mwese ba Mihigo, ba Warasenze Buriki, ba Edison, ndabasuhuje ku rubuga rwa Rwamika TV, n'abandi bandi iyo nkuru n'abantu benshi cyane babaho ngaho, ba Filimoni, ba mana yanje we amazina yanyu gusa mwumve ko mbashuhuje. By'umwihariko rero ndagira ngo niba ari bwo ukigera kuri channel Rwamika TV ukaba ukireba ako kantu kagiye kakumukara utaragakora ufite ikibazo, ni gute umuntu azareba ugasanga abantu barebye ari nk'ibihumbi 2,000, muzoza mukora subscribe ntaco bitwaye, mukora amalike yanyu arakenewe inshuti. Hanyuma nkuko bisanzwe hari abantu wenda bagaza umva ati ngo mwarimu mbangutse bahaye bareba izi ntoki batareba isura, uyu mutwe mureba, iyi sura mureba isura mureba ni nje mbangutse. Tugiye gufatikanya kwiga rero ivyo bintu. Ntizimvye mu magambo menshi, reka nshimire buri muntu wese wakoze subscribe, umuntu wese wayikoze nzoza murambashimira, ndabashimiye cyane. Aho nza nibaza abantu mwese mwakoze subscribe muri abacuranzi. Imba ndeba ngejeje 5,140 ngira ngo niba atari na 30. Nza nibaza abantu bose n'abacuranzi bari muri iki gihugu. Imana iragwije n'ukuri, Imana igwije abacuranzi niba 5,000. Harimo n'abari Uganda, harimo Kenya, harimo mu Burundi, harimo muri Amerika baza banyandikira 5,000 by'abacuranzi. So guys, rero nibyo twaza tuvuga, 5,000 by'abacuranzi ni abantu benshi cyane. Ubafasha ukabahuriza ko muri saa imwe tubona aho bashira, ndakurahiye. So kandi ndabifuriza mwebwe mwahisemo gukurikira channel Rwamika TV, muzamenyera ibintu byinshi cyane byiza kandi bizobagira umumaro, habe mu makanisa, habe mu biterane, bizogenda bibagira umumaro munini. Tutizimvye mu magambo rero, turabashimiye cyane mwebwe mwagize uruhare rwo gukora subscribe. Imana yo mwijuru aheze umugisha. Reka dusabe cameraman aze noneho dutangire twige. Murakoze cyane. So guys, rero ndabona cameraman yegereye piano, agaragaje piano. Ngira ngo nkuko ubushize mu bizi twari twiza akantu kavuga gutya.
ngira ngo niko kantu twatwize. Noneho nkuko nabivuze umuvandimwe atanga igitekerezo arangiza aravuga ngo tuzoshiraho akandi kantu umuntu yobifatanya ka bode na conclusion, kandi mare nzumve koko numva ni igitekerezo cyiza ko ndi waba wamenya akantu ngo ugacurange ngo nurangiza uvangemo ibindi bintu bidahuye. Nico kintu tugiye gukora sasa, katurebe. Nari ndimo ndazamura base kugira ngo ngeze hano muraza kwihanga. Twagiye noneho sasa rero. Guys, ngira ngo akantu ka mbere mwumvishe, ngira ngo ko twarakize tago turi bugatindeho cyane. Twebwe ko turashaka ikintu dushobora kugacuranga tukagacuranga, twarangiza tugakurikiza kandi kantu tugavangamo ko murabyumva nyine. Akandi kantu nagiye mvangamo ndibona guys, aka kantu ubanza utegere neza, unurangiza cameraman agaragaza ibintu neza. Amajwi twakoresheje ubusize ni nayo twakoresheje. None urebe urava muri kane bayita urava muri kane ujya muri kabiri uze rimwe. Urava urahera hano muri kane ufate rimwe ariyo fa, uze muri kabiri usubire muri rimwe wongere ufate n'iyi rimwe, iyi ni rimwe n'iyi ni rimwe.
iyi ni 4 1 2 1 iyo ariko abantu mana yanje bazazana imodoka impande ya studio nabo muraza kwihangana muraze mwumve ko imodoka kiza impande ya studio. Nyine icyo kintu aka kantu duhora ducuranga uzagakurikizaho nyuma y'uko umaze gukora aka kantu. Uraje urebe uzahita ufata n'iyi ni 4 n'iyi ni 4 uzajya guys. Nyine uku turimo turareba utuntu wagenda womekaho kuri aka kantu twari twize mbere, turimo turagenda utuntu wagenda womekaho wagenda ahandi nyine umuntu aba ageze kure akaba yakuramo rya jwi rya kabiri agakoresha stage. Noneho nurangiza guys, ikintu uzahita ukora ugeze wenda nko muri iyi tempo y'urugero 120 umaze gucuranga twa tuntu twose wabonye, uzafata piano yawe ushiremo
sustain, ka kantu gatuma ijwi risa nkaho rigira kurenduka. Ubu twagasize on. Ku bantu bafite piano za bitatu uca hano kuri voice effect, bagahita bakwereka sustain ibiri off, ugahita uyishyira on. Sasa wumve itandukaniro, iri off none iri on gasanga nkakarendutse. Noneho nivyo twaza tukora mu gisirimba, tuba twiza nyine iyo ugeze nk'ahanga muri iyi tempo nyine wamaze gukuramo aya majwi usa nk'ucuranga accompagnement. Urugero guys, noneho tugiye kureba aka kantu niko tugiye gusorezaho, ariko si ukubasoza igisirimba, nuko gatwebwe turi kwiritere turimo turiga. Si ukubasoza igisirimba gusa, buri muntu azagira ukuntu asoza bitewe nuko ahawe. Noneho tugiye kureba aka kantu dukoze nyuma. Ushira muri sustain, ijwi rigasa nk'irirendutse rikazanamo echo. Ukubita hano ugahita uja muri gatanu, ukongera ugakubitaho ukaza muri kane, ukongera ukagaruka muri ukubita rimwe, aka niko gasoza. So guys, umuntu mwari hamwe nawe nimbangutse nk'ibisanzwe, reka dusoreze ahangaha. Imana ibaheze umugisha, kandi n'abagize ico gitekerezo Imana ibaheze umugisha, nanje nabonye ko ari byiza. So dusoreje ahangaha rero, naho ubutaha isomo ngira ngo tuzakurikizaho rizaba ari irya slow. Mwitegure. Imana yo mwijuru ibaheze umugisha, ndabakunda cyane.